Refataga çaylak sudaklar için konuştu. Ama eğer burada Orkapı'dan, Akşehir'den, Akmeçit'ten, Kezlev'den, Sak'tan, Bakçısaray'dan, Ozenbaş'tan, Eski Kırım'dan, Cankoy'dan, İçki'den, Seyitler'den, Keriç'ten, Kurman'dan, Cürçi'den insanlar olmasaydı sudaklar ne yapacaklar? Saygılı cemaat, her bir devletin vazifesinde insan haklarını korçalamak. Ama bir devlet insan haklarını korçalamayacak eğer insanlar bunu talep etmeseler. Refet ağamız dedi ki, eğer millet ayak üstünde olmasaydı, eğer millet hareket yapmasaydı vatana gelmeyecektik. Allah'a şükür bizim dedelerimiz, babalarımız, ağalarımız, ablalarımız bu yolda ediler ve bizler Kırım'dayız. Ama eğer mi 2 sene içinde aklarımız tiklenmedi. Evet, çok değişiklikler var. Bu bütün değişmeleri sizler getirdiniz ve sizin tarafınızdan saylanan Kırım Tatar Milli Kurultayı, Kırım Tatar Milli Meclisi ve kasabalar, şehir, köy meclisleri. Buna çok sağ olunuz. Eğer bunları da yapmasak edik, bizler bugün hareketimize devam etmeye çare olmaz idi. Saygılı cemaat, bu günlerde Ukrayna yol ortasında, Ukrayna'da ya da eskideki Sovyet devletteki gibi şartlar olacak ya da burada bütün insan haklarını yok edecekler ya da Ukrayna serbest Avrupa ülkelerinin sırasında olacak. Elbette bizim gücümüz o kadar değil ki bizler söylediğimizi aman yapsalar. Ama biz de kendi istelerimizi koştuk ve koşacak. Bu mitingden sonra bizim endi hazır olan arkadaşlarımız Kiev'e yol alacaklar ve yarın bir gün Kiev'de orada meydanda Kırım Tatar çadır şehri kurulacak ve orada nöbetten vatandaşlarımız bulunacaklar. Siz de buna hazır olunuz. Не определен статус Меджлиса, и сегодня идут разговоры. Да мы вот хотим разговаривать с крымскими татарами, но Меджлис нелегитимный. И выбирают себе всяких титулшек, сибатушек, которые идут у них на поводу, которые от нашего имени решают свои шкурные вопросы, занимаются земельными махинациями. Сегодня, благодаря тому, что среди нашего народа нашлись некоторые подонки, не решаются наши проблемы. Сегодня уже 3,5 года, как избран новый президент. Что изменилось? Может быть, после того, как власть перестала разговаривать с Меджлисом, улучшилось состояние крымско-татарского народа? Я тогда сказал бы, я приветствую эту власть. Но посмотрите, стало хуже, финансирование сократилось. Из госструктур увольняют крымских татар. Оказывается, мы недостойны, там, у нас нет образования или еще чего-то. Сегодня то же самое с массивом компактного проживания. Ни один метр трубы не положен. Не построен ни один квадратный метр жилья. А нам рассказывают, надо быть лояльными с властью, надо ее любить, надо ее лизать. И тогда у нас все будет. Нашлись лизуны, лижут. В Верховной Раде сидят и лижут. Что вылезали? Что-нибудь нашему народу добавилось? Улучшилось ваше положение? А может быть, другим народам что-то улучшилось? Нет.